abusuafo ye balenda nkransa pacho video na ready ye de 2 million ya kiresi Sompa Nkomo get results maestro adwuma ye ni o no atwa me de me yesi bitirase no maestro nkransa maestro anyway video no anu maestro ne ye me sa si mitirase na ye balenda said ye ma munya antie no ya maami a oje na woni ne tena ye e won kransa en cry film kransa ba ye ne se o se Linda nkope baabi na nkwasem sabi untumi enkoso ne ntrade ono so oku ni kun beba na ho nti anajo don no nkron ne fa mada ye frem se ya pamele ndesi abonti woni ne ba peche jankaba ti na ese ye pemwa enti lawyer amponsa bedi akon o London woni ne yere perpetua perpetua ne maame ne tepahema na mi shira wonu papa lawyer amponsa bedi akodi scan by 4,000 obusa mi sell Linda dan na say na mi say almost 2 years na dan 1 month 1.5 2 years na be 36 million and o send 4,000 eno na makotua sika no Linda na ne besi ni so a yakotua sika na mano kama eti lawyer mponsa bedi akoba bi a wo bia onyame hira ene yesre edema tie ka se Sompa na sound ma fa penti nkransa ye tuno lawyer mponsa bedi akon UK na me fe o selenda baby o tin nkransa ye tuno ema wo yese anasika ne yese na me 36 million or 4,000 bread me won nkransa scanning ni e ba be trial dan ne calendar efiani maestro wa Linda ji frank afenda na aka chelo ya mponsa bedi akon na me fransa na me shila ejumani mushi ati na me bashe efia kitu ebe ni jaso na maestro Linda when you say ni pana this guy bro manema shene ni moyam eda na opotena mu nso okwa no mase to use enko ya dia e ka say Linda yesi okwa ya be so bia ida masile yo na just say enkransa lawyer mponsa bedi akon nyame hira Sompa Nkomo get results ene da so no la so Church of Pentecost what header case ni so guso and abusuafo na ba omo kolo ya ho ya maami bi wo London ya friend no ma Sofia what a Croydon what say ma 1,000 na mo kolo ya ho yi mo fankotua mo kanibi egusu asire wiase nyina mo a ene mabusuafo yi said ya duro no atokrodo ti mo meboaye me patro me se champo jema oso na wonko na meta ye china eni manko dai asofo ete sei mami se na no dia na mo be ne lawyer se yamra ukara ne ko hwe nkratam nti ehwe mu no na aka Eco Bank de no anye omosia va account number me si enim nti wo se be aren se na won famila nti wo be ba yesi da mo ba no e da nso ko fa lawyer di nachi no so ko fa lawyer yo we asi yo nti se di atomwa yo ade na wo ka kire maami o this guy bre friend ma Sofia o London ma Sofia nyame hira no on training him wanye ne dobo na nyame ene onim ye wadi ba no nti me dana se yo nti mo fo to ko so na omomwa dana se nti na chese de ho no no yo senkola no bia ho e ya ho e edobadias yo ene meja kwan yo fanko yo abuja for Facebook fu aba edamasi bebre Jennifer Poku Riley's Cuisine odeno ho kwada so ene obo aba bedru heyi ena fe eye September 22 wano so ewa ha Nicholas Asante owa ha na na ekweko as usual adwa boahema delis
Romeo Idi Miami PSC oh akosia ba kwadwo nyame hira wo papa pa kwadwo na fi Isaac Otoke enso ha Ajua Goldie Rachel and Lati ono so ejina mu papa pa ewa he enti aha na yebekoso ma me betrance ma bana mo metrance Epamucheo ya mami Josephine se na no ne ba enofo ma bra betra tra na yehwedi onyame de bi ebekọ akosie ade ne yeboafo jo etise ya no bi wa no kakra wae acho Andre school fees what ya tumu jo mama me pacho mo ba koye no nieme mutise pacho ye ba koye no o mais kase ye mfanko ji ni ye nkonko hwe lab no ene scan e koye no mo yese date no mo hye no apa ho ti ji se ye sa ko buku date ni bi nti ye koye no mo yese ade ya chi mla na ye lab no na nyame ya aduma wo china ya baba ye scan ti lab no de mo be ko ya mbesa ko dawe nyame ya aduma wo china no papa ye be kwa ye scan yo ye maami bi wo UK e freno ma Mary o se ma 600 cedis tonsa free ni pamwa obi a wadru osofo hwan yo na metio why jo kasa Brashu Mamba chumidasi nyame slow Mama male ko ruasi ntude be alada So adofo mo abrochire Oi Ghana ha say asofo mamu ni mu nuro mesina mo Obia so sanka me bible na Said me be yura ahu ye na de me nsu fanyu mutum na me nsancheche no de fanyu mutum na ba ya kwa kwa nyana ma saya ku fa na se na na mutire mitu emi nyoma me pepa ye Ice Springs any pata ranking or se particular momo na me fansa nyi me be yakoma na ene de me nsu du ada isa ni hey school fees me say over unja mboto me kwa afato me so bonyom na de me ma me nsu me ma me denye de bia ni mesu na de
So she am a party as in our friend Mama Mia. Ice Prince featuring Peter Rankin. The title of the song is Particular. I love your waist, particular. Joe, Mama, Jesus, Ate. Would you so cast? I had a breadroom. What I were, Mammy, you manager, me frere. I'm a fresh son, I could hear Kutum. Joe, Casa, Jaisuno. Tina, my name, I do Joe Comano. Jaisuno Pacho, Nakasa. Mama, Miss Radofone, and I say, Obian come a banner on pipe bomb. Like a crow, baby, I'm from a woman. Gana so full. So, Mamma, Nana, Mamma, quite I see a run grandma. I'm not sure for the summer woman, by the way. Mama, Mama, may you come and say, I still had a susu. Mama, meeting you. Why? No man don't be about to crash with me, but you know for the temple, Mama. Mabra, I do, Casu, Mabra, Mobako, and Sana, we are. So, the Tianet, Sir. So dana moko ndi musika na moko ye ama wadru meboa acha nyame beye yama wadru a ensakra ye beba wate yanso ye dem pa bota we Johnson na anu ahomache kura me frɛ mo ebo mpa ye ma ho because we are standing in the gap for you and mema bibia how wate wo maame ewrade ni madansi me bo mpa ye kura ma o che me ame ho na minim sɛ wo nyame mo penyankopon ni afa wa nyame a ye ne nam no obemi akudi adansi wate amen enti ema bibia adwo hwemanim yihu efiru mu na ye bompa ye mamu meni nyame atentam so makoda yi metena ha nyenka ne mani ye nkyere ate enti nyame beye why abrochirefo nso fra o maye ready so mo beboa obronsam eto da bia eya ananadwen ne se wo pian ya kokuyen but ehon ne nkunimdi aba enti ma abna ya die nyame be fa so ama kwambie bia ba wate twaso abran pa first kan ma no na ase na omonko Germany no wajiga fa bruchire kura wo de ma abna be ko enti anansa wo bebom pa ya masafo no why do what me twato na menya kwan Chamas me twato na said what this guy do ma Mary Orlando Chama Mary na me nhyiraw one tell washiem one wa kuma so adisire den na fama o me ba so me ka na se me ma me anope wo so me ya de adrobra me ba no wo so me da se na me nhyiraw so fuma me wo so na me nhyiraw se ya ba ha sei what she here and they said we sit here ma bu bia kwa wo de ma ya se be ka ya ra wo se fa so adofo adi ba me ya nhyiraw bo Sansa me ma me kura na wo be no se ya me ba bo se ga te ma no wo da ba be no be wo dis wo da sa na fa ba me awo ba che wo fle me na wo ya bi say ma me ya bi sina wai na me no se o ya kupo ma wa se che ri ba do so akudi bu no o be sa be ba ya ri ama me dia da si dia na se dia aba ha sei da ma se obi bia ba bu abu bia no ya bi basina no do na ne pai bo beta ya chi ya bi basina no de empo no be so ya video yi bia na disi o be ba o be ka se rade sa kwa ya ri no ya bi sina no da ma se adasi do po ni na monko na yenko ya se ni so yes number 1 Kwatima Salame Enkuransa where complainants accuse konkase wanu so wankuransa konkase na ati akotomu no kwa order in course abayema mami na ezeze Mbacho yi ya no abi wa no kakra wai mbacho yi wo ba mi show isu a ya wa ya mamre adawroma mo me bible mo Quran snap bodi ani abi focus ya fefe dia hinape mbacho mi Kristo ni ti Kristo ni se mi ni Quran ba bro pede mbacho mpe bible yo ko yan sori mbacho mi ko
Pentecost. Konya sorry bye ma. Bachomiko City of Hebrews. And also on Granzan. Bachan City of Hebrews. Pia Babro. Yanko. Me Kwatima Salome. Me Kwatima Salome. We cram in some Bible. Some making. Churro. Minitro. Yehua Boami. Oda. Shele. Abaima. Abaya Tubum. The assembly down, how are they down, mammy? That would ma. My is in nature, lemon, Asanu Esh. And your bonnet. New Year Bleno. And I knew ye, Pacha. And now, me baba yo kumasi or me ma menchen wo aha ble man nti me ka yen so ma o medi blonya e wo me ho nkran na nti baba ye he ne me de time bia ya me kwa adwuma nti de bia me kwa adwuma aya me tama me pono blonya mu da ya ye mpone ntem ti adwuma no ye mpacho me pamade ti time bia ye be pono bia ai ansa na makwa akwohwe nkran nti me kofie ho a na me na ba ko ofie no aka yem say salo why no den kola hin jabe me pacho me nua ba yo bi wo ho ono no hen kran me pacho okay nti me kwa no waka che me say me ba he ojonso a na wo su ne me ka yens ne me fla akra ne me busa no e wanka no cross na ni ene na ye ne ya nti me hwe na me sa fle ma me say o man kra ne nye den embla ne me man kra me do musikam no omo ba kumase omo ba 2 days time na ma me asa afle me wo ban ba rape no ne me say why near rape apply wo bisa no o se ma bisa no na me bisa na onka afi de wa aka nipa kora na ye den o rape ni kire ne me say o se hwan o se ko nka se nti why dem me sere ye ne me say ko nka se so betimi aye sa de we abi ma ni be friend sai ba chai ne me say nti wa pa ne me say okay wo da fa ne bla sa wo de ne ba ne de ne ko hospital ne ye be hunu ne ye den ewo ne ma me de ne sa da hia ma me anta no da krai ba ye na ma me ka me chiro se wo da krai ne ba ye me ba ya si fili moja ni nsuo nya sam kitwo akra de wanya mfiensi aye mba cho afi kra no ko mfiensi ti bi da krai ya ko hospital ne ba me frɛ akra ne papa e bona mane me frɛ no bona mane no so anya ntobo ase sa mle na ye nka ma boy ne nteye nti no da so ni na me adua he ase na me ba he ba ye ndie na ohunu no minim sa asam he to no so seseyo nti me ba ye ofle me ba he anko nti wana me so me da pa e ko hospital be kwa ye case ato na nka numle ya ba be fa no ti me fra akra papa bona mane ono so anya nto boase no so de squad ba ho ebe tugu akwa yin so se be ye den be ebun nti aba sa da afa bia o fie ho bia de efi obia se dabi enya we nti omo mo gi akwa no efi omo nsam no de omo gi ni fi ni nsam ana akwa hidwane ye nti wo dwane ye ade chiye ye wo ho ane ne maame ne na busuafo be ba ho ba be busa asem imu nokure baba omo se ba busa boy no ama boy na agi atum se e nokure waaye nti omo ba omo di dwato asa na omo de ba dwato asa na omo de ba na me ofa mo ka kire de se dwato na omo de ba ne de ko nka se foto ni da so me pa twa wona ne ba ne me se hu di anya dai ehia na akura me bai ni hwe ne ye dai ehia ne mo kanya mo beka nyina akoye ne mo ofa mo sa da no mo betwa boy dai ama omo no mo atwa na ye da hwa akura no bo mo ba ho be 5 ma mo ofa kura pam wo mo so still no mo ye dai omo ba ho nti me so be da akwa ko hospital no doctor he fla akura ne ye bibia wie ya o so wo de me 12 million ne me se 12 million de se sia de me need 12 nti ka me pa na cho me sra no on sign mami ti sen ko sign mami a nanka ye wia ne ebe si bia nka me di ni ska be den ebe ble no doctor he ansan
o ka kire se si yenya scan de ba case ni wo ho obe sign na ye de akọ na se o sign na nka mo de akọchi ko nka se pa twan wi asin nti wan sign ni nti afeda me bai me so me ba be pono me ho mo ma kwa ni trans na mo kata ni sika kakra e wo me ho no ni me di ahwe me bai yare saa ba be pimi saa mena na me hwe me ba no ni nua be ma ni di animu e bele ye 10 million say ye nje fa o ma di atum se ko ni nua be ma ni bele 10 million say ye nje fa hwa akrai nti o de 10 million ba ye he ni me di bi chi a hospital base ada na sika ni nyina asan afa ye fle ni nua ya rerew ye fle ni nua na no ana ni nua he first ka bia ma wo nye sensem se bebele nti ma fle ni nua na 10 million na ni nua ne de buy na ada na man fa nko sign hospital 10 million ya o de buy ye de ko doctor o ma ye kokko ye lab na niema nti sika na ti akoka de ye wo je ni wa sign no nti sika na so nko asemuni akola mfie nsia sebi obi akoto ne mo na nsuo ni mo je fi na seba ti e hu ni mo bokola Chese ko nkase no Salome owen me ba cho wa dwane e won kranza ho mususu se he no hye bi mo ba o mo di complain ba so hye ne maame ne papa kurase e o kura be ni ase e wo John Kwanta insa side e wo fa he me ba cho wo nsu insa side ofa Dumase kwala nkwa aben kwan no kranza nkwa aben ana kranza nkwa aben dabi kranza Dumase akuza Dumase nkwa aben kwan no e ho no o mususu so hye o so ho ne e tina chese man one sign inti man timi kran ko ye case pa cho dabi antimi amfa report na nko so se kire yoko police o mo se kire doctor in the report ye den e ma ba o ma ye nuro e person say bi kra ma ye ko pa cho mo kata kure ye ni mu mame na me misa na sem abaya ete say kasadin ete say kasa shadi ni na kasa o ho te say why no ye usano why no ye usano ko nkase e de no ye usa ototofe ma ono ko da ofan ni fi ho nyamaye hello ni fi ho ono ko da o ni fi memo tinku aya bi wan ate ono ko da we ni fi ho why be friend say ni ono da he be friend say kunkase enti eya na eya wo ya ani kase guade mu eya na eya wo ya ani ti se wanko unko school enu ti unko school abusuafo ya wura wosem wo me ya yetimu imu abranti a wo watimi anyinsen awo ba what you be bye was 6 years allegedly ene na koda amensuo ni moje finance ya nya 12 million ama dokota nsan ti konkase ati ni turumu anhwe abo ni turumu brezia ene na monkoranse nkura ase ni foto yi na daso yi apanta kraku ni foto na daso no enkoransa mpatamu Dumase bia de mani betwa brantie yi so honche no ni nua na obetua 10 million no ye pese ye ne kasa waje peni so ne ye be kasa sesia no atiatom ofre na wonfa na ye papa ne ye maame no mamu ye nwuma bi eto de bia yesre mu putu human face kakara akoda CCS ya to ni monama na japade ne to ene na sia bom aye trousers ati atom sakodai ya nya duro papa anye no a obenyi no na ise enu podi a nyame anya doma na wo de yakura se benya problem Salome je say mu start system de duro kanu no ya kosi sei Utadro drasto arenti
Wow, Fanenko. It's a ordinary hospital. Nina Quaco is Cassam. Nane Papa no way. No papa. Nane Nejai. David. Nane Papa or the Ono somewhere na Nejumanye. Atele. Nejumanye. About to Brunsi. Asamo. Majai. Munyai. Na wade anya nwenese. Mami ni dwamla na wa so ase watia to misi. Ni dwa kakra bi mla na abedwa fom na me de nsem se no. Jojo. Me pamu cho bebrebe atete se. Woni ni me da se. Woni ni akoya asem pa de arehu na efrese atete pa. Bema no we obi a ni timu sum na ni timu so odien kodan fiensi anye bia se wafo ba ene na awu ene se bio wo ba bia nkaka wa nka wo bekoro so pa se adwen ben na woni ni wode koye sa de we sei ada no wode koye rituals na because last ben akono ye otu momo nsewe niva na akono senya rituals na ode kwakoya ede bebiem abrante kama ye ne to ade we se so ento oba be na wo pe no e won kwansa no ma anka wonya no na mom na bia na bibi wo mu apart from that so ne make can say ebusua no aye a wo mo yi wo manim aba be je to say abrante na je to say won na ye sa de no ense se akoda yi awofo no etrase ekase yenye sika emma doctor nsai ense se ebusua no edisika emma wo mo no me ko sign krata no because doctor's report no ene betumi amomako police station akwakoye case na asem no so no wo hwemu esese besebi o kro no mu akwakoye wo mo ya na busua sem wo mo ya kanu mani but when ye case ya edeso mo kan wo efie. If you say dachi akwa no uterus na wo dia no ehwo aka do me dia yenya na dia bet so penetration no aye abrante no ye ne chese akwa na wo dia kan tina moja ani nso etu no ene se mo fa ne tra sa na moa ewrabe so se wo to eno e wo counter e for what ese mo hold wo mo responsible na motimi enya hospital report no na wotimi enya nuru papa e dia hwakola no anya se bedru be efesem na bi no infection na se no se be o ebeyi nka man se bebrebe bi aba ne daachi nyankopon fa sama na wantumi ahu e ade bia emwa eno tini e kan se be bia ya brante we se wodwina kwakɔhye bia no wo nyankopon wo hu wontumi zie e ma ne nche de bia rada enkrofo bi de o mu di no kure wo mu yentimo brofo won be chu e de wa mayen na se sompafo nyawa ka hu se watiti ento mpekasa so handle yourself over to the police and if I won't play obusia no mo fa nko sina be ya wo bia emu fi se wuntimi nnuane ensie ba bia onyankopon ensa ehwew ye ba chew enti awra wukuru so no minima so ye wo ni wukuru ntam ye busu asem a ese nyini wo asem no de ba mi se nyo cross mo de ba na so no ekwa bi so no wonyini wo mo ntam wo a nke bia nkasika nka be ma ne be boa enti me sewra fa buo ma wukuru mat minima so ye na wo mram ebi akeka kro no ante polena so ma me asem ya wiro medase pa wa kwanya kesi ya odi amami ebra so se esese abatan ye ma ye nikwa ye ma ho yie ye nua ba ekire se wo pamade enti wo kwa adwuma na wo de naja ne abofra ye ja ne nua eti me ka se bi kura wo be kofie na ade asa eti wo be kwa akoda wo be duru fie no na bi abofra so adadadada eti obi so ba be si akire data na be ye ne bone wa bra wo ani nya dai enhunu bi eti bra so mesra batan se ye ma ye ninkwa ye mofra titiru nketenkete ne ho pa na masa ba ye nua ba ye busua no kwasem ni se ma ye mfunso bebrebe ye show yi so ba so a de wo ho de anasa no kra de se ye ka kire wo 7,200 ye sika so nya sika bia doctor's report na anytime bia so asem ba na se doctor ka se ohin bia mo fa sika se mra na menya report mamo ane ye ka se anada na doctor person wa sika se sanka munya se sika ne de ko ma doctor na be report na mamo na wa mamo ho ka se doctor obesan ye de ahwe abofra no eno na mo begina so de akoye police report am yakɔkye boy no cause eye mra doctors no
dodo na ka ya sa ade no na emom de yesa doctor se wada roma ya no wa hwe aso kakra ye de ama ye na emom se wo ji usika na wa ma report se ya fa kwache boy na no fa hwa kola na de ensi mra bi akwan eno de minim se sa de na ye dai e wo ho enti mesre se mo firi ha mo ko se sika no mo nko na mo nko pe na mo fa koma doctor na doctor ni ntimi nye sa report ni nye dai en fa man ko se de ato abofra yi no enye nasem o eye ne daachi eye daachi asem na mesre sa drugstore na dia wunu dia na eda na akoto aduru etu ko gina drugstore ho ana ye ka duro be ha ye ka se 50 cedis ya na wato na ye ka se 50 sa asem yi kura e ba ye e be ti sa bere wa cheke enu dodo a wato e ti se ka o calculate na unya sa figure no e na nka wo pesa 12 million de ko ma doctor na nka se mo san keketia what you say anti doctor ni gina ho ma me fa say lawyer kura na yo obedi wa asem de because ba bi asem ni be ko bia no doctor me make sure say obey dance ni ewom na wo ko kwanta so ya ga bibi fa nchira ko nkase e ka say sorry ko nkase a mo di wuti ba bia sabi abofra wei abofra kiti emfiansia wono na wo ko fa no sabi o na pempani fo madawro ma mo fa ncheme wadwene na anya adwuma na asa de yi se ko fa kola kiti emfiansia adai entina mi di kan ka sa ba time mo ma ni nya den ko mo ma ho mo uba fia wo be say me bi no ma hyeda no ma ba na so mo suma nkwala no akwala we die ne ho ya mi fe o abaya we die wa ma wani ankwo ne ho a wani be ba ho so no aye de no aye ne say pasa na mom ko nkase asema me ka kira woni say wadwane ko wo be ba ye hia wo fa wo ho bra na ye ntena se na ye nka asem no ye fa ma police fo cause we ye mra we say ban mra ye dai e kyekyere wo e say e ka say mra no e so mu ne adu gina e ka say mra no na na ye du gina mra no cause de waya no etia aman ne mra cause obi ba no wadi ne dam eti bra ne yentena se na ye nka asem no me da se kon ka se gangaria a wo nkuransa wo de nkwala nketu afie nsiama ena sabe ekusabe son wo su bedi wo mu kon ka se ya ka kire u pray wo ma ne mra wo mu yesa ye ni aye beba ye de anyinyi ye japade soso no wadi yen mi to nyame kon ka se ye beba nkuransa no akanya to ho Saudi wati posu Ghana ha yama posu se free range di nkwala ti ye papa wa hunu di adwon waso pen ye papa no wa hunu di adwon waso white no wa ye ho adwuma me fifratu so atopem wahye watopa emu wahye na sakokun ani asomroji sia ani e be wudo ya hawani ko ka se me se asomroji ni akokun sia ni e be wudo ya hawani me se wo be di ya na wa paba mi do nyame ala wallahi ante wona nei uni e dini jawo me pa chan na ya dai na mo so manwe ni ya wo me mama e dia me nana ade di wo hia na atete nkora ni nyina na ma mi kunu wu 13 years ni na ma wu dadam na wotwentafo na wo he wa ade na ma hwe ma ade a mo anyina duru se na tam na ba ma ni wu ye no na ye kuromu ti ye koye no nkora ne ka se omu beka me ma me nchen kakra na wo so ma me tiase me papa na afiri mu okay eti nkora ne hwa na omo tie asu adwuma ne edi na chi ye tailor we si ye ne edi na chi hairdresser we ye tailor eti mi ye na me si da bi wa wo miensa se bi be ma no so wonya adwuma bia me bayi bressa ne me se sa dia meti abaye edi na abakumase ya tiburonya bia omukwadi buronya wo nkransa tiburonya ne media omukwan na omukoye no omudi nu ye ne wieye no brada na omubaaye wukuara ya wada fiada anadwo tiri okroko bedawa na atane tiema mekuya hu nyina di moja o ho na me bo fitina me sorem si Jesus woni edi ma wusei nsusu ani no awrade woni edi ma wusei fatoto ano kwa ni akura no konka se emma sunso na mentowa no sister ora na panta ha no dade na ha na utimi se obe hadwen o hadwen pa na ye nim ye sini suma ya wodi ni ho ne emema ya no ma pantai
aye say no se ne yire kura kata nsem bi so yese ne ba 13 years that means this speed course ya wono someone ya kam kwadi nsu me kwa na ne ba ne da ho ye di nsu ohie ade ya na prepare mu se na ye gu nenem nti aye ni suba ya wadi etimi nana no mambruni na mama mambruni ye aba bebe mama mabro me nana no mabre medofo many aba one why de na buru me die so yi ya nsu amati ni moja akora we enu ya nyaboten yo mama nyaboten me ukofi wo he na chese ko nkase se bi ku wadi ni ba so ni ba the baba 13 years wadi no akora ne so ofe ne kwate hu nyina Okay, court. Ne juada Edidimma. Ti ko nkase ni de hia ne dendende ne enkransa sabi niema ade we koso na o makata so ne yira kata so ne yiri nimu kata so dendende ti ase we sie na na o ka che mama mi siro nya abotre so ami su nyina wa ya mi baby ya ne yire ne ka ya wadi mi asan di onu ani nua kura so ne na wo why na de kon ka se no wa ya bosumu ana nti am se ya duro bi ne na wa ya dia kon ka se no wa fa ne onu ane yam ba ni onu ane yiri nua onu so anyam awo nana nkransa yesraw wana bo ajekum ye hia no ye hia kon ka se wana bo kwajo ajekum nkransa south na mo we ana north mo nkransa north ana south ye was south mo south baby ajekum ya he yesraw sompa he wada uroma wadi sie ni o Harriet wodi o yo ba o oba no a Harriet opon kire me mon sorry na yentumi ntena nkransa na niam say nkoso dia mama ka allegedly say no kratia ano deni wa fa ne ba e mo so no akoye na ni kosu na koda ne da pem a yedi so sie kom adai ede no men ye dane ede no men yi ede no men yi kon ka se wo wure ya wadashi ye penu ye nyawda maestro enkransa maestro utie me a woni na no wo ahye champon no hwe wo mu mo hwehwe wo wure na ba maestro mi chiwuti na na ba kefa na ba wo ye dihye wo firi nkwansa wo nyina ho fa ho nyim na yetumi makoda ida achense sister una ugugu akole yase se na picture ne tie me pacho ye tam na ye kwa doctor ni siri ni wie ye be de ko awufu hu a wo mko siri no doctor ne ka kire se wo sere me ye ma woni di aduane a fruit abrobe no mama ankanum ne apronom na ye ma ne se moja benya obenya ni moja na sate na ne hu nsu no anti esiro wakwa no so de sa de no migu o ma ye nuro o ma ye kuma da nuro bi ana ye de tupa ye ho atesra ne ye de nti na asene de o ka kire se ye mmompa ye se nyame bua na se eduru ni fie nyini bi so na ye de no ko doctor na doctor siri ni se obetima awode ya na ne ye de nyame ase na ka ba ma pelmu kra de boni about him so obefa akola fa prepre so de boni about you si etumu fu se munya hwi ene tramo no mo mo se muntie na de so mo a jele abeko o si wo ya kura ne be wo ko private wa ha ye minim woni ye mi hu ni toilet moja wu ni dwunso moja wu na chese madam na mo te hu ye de a fa ne ko hospital bisano mama sika semo na ne papa wa wo pa no wo wai papa no so mama woni eti anti hu fe se o me dofo ti akola yi wu fe kwa o au shen na ne wo sika sese no sese mi hwe school mi san hwe boy secondary school una na bai wa kama say mama enya mi access na mi wo bi na school hwe secondary school sese ne ye ba wie kura no wo de yaba honorable kwaje kum kwansa south sase mo we de papa mi srofa ho mi hiamwa akura na nkasa mi hiamwa before bremu e ame de asem we yo judge asem wi ama ye nyina esi afem
na me call doctor so doctor adwuma mo ye ne yebo mabaso onyankopon nhira mo ama boy afa ne ho adi nanso modawroma yebo mabaso no ne yesere mo se ye wade bia ho kwane nyinya ne fatayen sika nyankopon be hya wanya 10 million ana 12 million be yi e dia boa kora 6 years and be mo sika se nyina ahye a doctor for ya musumu hu anyafo mo bobi because sika ye yi che no e bru skata wo sekeke wode ya doye ne tum si wo se wo tum wasi wo amenya boa kora we mpuntuo ne ye chabrante no se krata na aposifo na anyanti no o montime anya ade bia mu odu ase wotes bia ntime akwa chabrante no etama brante jimia no jimi ewo ho ana ofere hodie because o ko police station people say krata kire say ofa akora no ewo yi doctor so ne ewu mu gidie doctor so rebetima boye ya doctors yes na mo mu ya mobo anye saboni ye koso nyina ni o sese ye tima kwache no eti wo jimi anu wo jimi tresa anu wo di ne yiri nwia ne wanyem ne wodi ne wono kasa ne ba 30 years ne wasaso ni no wasate ne ba 6 years ko kasa che ne ba 6 years wodi free atina yasi ahoma atire to kwan abuo sim se bon ho daachi akwemrem ne hu amane na wiase wo wi fonsa ya na ohwe wonsa boni ani pedie ye kata so no ya ne mo ya na mo ye de 10 million ba ye no sa 10 million no more evidence ese mo kota police station na musu etie mu se sama nyi se sika wei amya ko twabrante na eni nyina beta police station no na mo ge 10 million no se de koto duro na sabusia na o mo de 10 million so bra na o mo nuye nkawa no ye koye nipa ye bone a na ye kata so wo ba wo tia wade ase wo buku adi wo ba ati na jabade adina trapem di sa oba no wajimi ba konkransa onu ti be mentame konkransa na mako hye nanim to ade yankransa o di sa be no kasa di young dead enti de ye kan say eto da mo ma ye fa hu emene kase na se wo ye ko ho a ye bebre ye pa ade de tase masani ma wesi adentina busua mo trasie na mo desie akoye na panta se kuku a ye bomo na jo evra be fo hene ne watem kwansa na panta se kuku a abai kuku a ye bomu evra ohima na wo hene ne watem kwansa ana wabrem ne kote odi nkurankura we ye behwemu no nya ne banko o bantam wonkura bi wo no ma wodi wo mu wase wo mabrabo what I say when you alleged because never akwana tia no e ya alleged omlam ye nyire profu what is alleged what di akwa ne nyire ti odi akwa wodi ne ba am what the pemu guru na ti so mi wo to be evidence ma be ne tin wo kasa asem no abrante ni sa kwasa asem sa ye tell you say yes asem no na sa asem odi sam ya kasa ma fira ba mu because am kutatu a san kwasem wo say wo yini firi ho because ebusuani what in ka mo tia ba isam akuro ba fie o seni pabrabo o pamni pa yedie kwa bonten o pamni pa ni manyam to twere sani pa jijin so sani pa wei ye tanse kwakro no o tro ye tase se wa ti o ba opa we yampa na wa tira that was 6 good years 6 years yo na wa do be ma ewa na se sa woni ne da sabrante o ye tase ka salad wo pata bi wiase nyina kotum ye kasema bida no wo yo topa na wiase bre ene no me ene wo ha ko da na ne nguase empa wo so da ko ka se empa wo so da because wiase de oguo no wo betwa ndache so se obi ani ho obi atimi nyo hwe obi atimi ka wasem wo yiri tifi o su gudi yam because what tetre se o kan ba dai wo be kuno etu wo yiri tifi su wo yiri tifi bre ano makena no tum na busum na wosum ana busum na de ye duro ana sigadu na ope no e bedum le bin busum na kasa be me no ya konfo kasa moyi wuti konfo bi dia tete na kaye masenu moyi enti ko kasa yi ba bia wo dwara kwase ro na ni be bi wo dwara kwase na wiase
se wonim se wo Johnny nyame kwadi wo shera se na dia ye ne se busua omudi akire ele 10 million eko mat akwa we ma me no se buso mu hwe yi 10 million kwadi maji atu it is true na mu de ko yo na maji 10 million no na ma trase ama kwa we fa no di na busua se buso ni o se kekere wo mu enu tem di a chop ma doctor for se mu mo yen na yintumi moa bone a ekwaso ebitima chose sakata so saya ka ba tete no no 93.1 FM ya omuhu ya mabo kakra omuhu ya mabo ye mabo doto judge abusua ya maami we se papa bi afre so pese ode sika bi ebrew but ye nyam onte nka ti mo pa mo ntwen kakra bi entosi be wi program no na monkoji letter no na officially monkoye police complaint officially doctor na ho sesi aye ka teacher na the discan kwa no was the doctor nja kra ketu yi ye pacho me potu ye he santa ye pacho na santa na mudi asem ante se koi wo bra nkwansa St. Elizabeth wo ma me no mato da bia mum yankwini ye ho kakra wo na mo hwe nkola yie sabrantie bi o area na so so nkola mu oni omu di agro meyere abatan mo mama ni na ho na bebre nya titu no mo mapanta titi se no ensem nko a apanta kraku ya o da ho yi na wo konka se minu mienu kranza wanya die medofo muntwa wani mu wate mumenko computer so adwadi mra aresia ya mama akwa abade abasom pafie abiem de bia me kama semom so yinini wo yo ba na wo bom machi emma biniama yeye no wiase awie bre ehu babesia wa wo ku atsabe kwadi uba 13 years so de na to pay mu guna sinsuo makata so wo ku afa wa wo nua ene na wo ayisa wo makata so aye dinti wo sa wo ba nti sa ba me wo be sa wale no edi na ye hu be ma wo da shi mo he kon kase yi won wo di sanse mu won kransa ne patamu no abrantie ono boje kum mesrawo na na sompa he ene ye ma me are to ponchire me Mrs. mo mpafia so na semu yesi mo ma ye nsore ne enche no no anhwa odi sa obi baba ya wo ne mono ne ma me kodwale aba no akodi na ku no sabe ne kwati ati free sa no obedi di paku no ansa na Ghana ha ya che no abusuafo me baba sra me na mu me ba no a na mahu se ne ba nye tini ma me no se ntina ti ye wo mojanim me ba fa me ni ho agro wo yakukudro o kasa kanokre ade a me pe o me ban huni na nanu ena me ni di nkomo na me se me sra ne no fa na ni munyam e metra me show yiso na wo mesra me na 7th March de me ni ebo ma ya adwuma Sompa Nkomo first anniversary no tini t-shirt ni na be ready next week ya de be kwa akoma no eni obi bia se oba pa oba kokodrufo o hene ba sewa bunsu ehure wakola o uye bibi no bi kasa kirewa na watie na minua baba ko ono so me penasemba pai abrewa na heba nyame amani nimdie young ladies oye nuo boanipa nyame hira no dan me so no so aduete nyame hira mo papa se mo ye ko ba bi amu fi senya na mo kire mo futu ni na yafa e be adwuma onyame hira mo case number 2 Elizabeth Amo asankregwa ye twatwen asanko Akims Ebeneza ewuni ono no wate atom automatic ewuni okasa wo ntwaso Under you court. Yeah. Lizzie, oba ko e de na asi dan no ba ti ma wo hye bibia bi. Oba ko e ko si sei.
Pacho me koye no mfemi. Abrampa producer mo frɛ wo ni sɛ ne kosi ye. Yanka so omlane. Waso chana no beba. Etini ire ne me twan tina. No pebe hotel na. Na em say adansifobia bem lizi wan na ade ne baye. Pacho me brother. Ono asem no ni musen wada roma. Pacho ne mame 5,000 mame the static container. 5,000 so ma out 2,000 come eku. Asere ele ye tue sika ne afim eti sweet be ma fefe be transi wo ho fe breki enima na awale acha dali na unye bia wo mpe maje contract ya me pe mayu amememu wa ye hujo unye bia wo mpe ifia so bi no wa ya tete atomu nanka mape ba kwa ma wedi wa babre wa pore na de eni mo nyi dodo esa anka me de ne ma na hwe no open no na wa babre wa ma macha dai kan su ba de nkeye woni mu akorokoro se na ase na ni ase na ase wanyi ni kakara pole Allah wallahi mu fie mu ho fe pa wani na mu yetuntum ka mo papa na tiwi Pachai. Oh, eja, yamishra wate. Wawo nkola kama. Shiti, pacho di ni say. Wache frebi ima. Ima. Pachai. Oba mi show iso ame wo Bible no Quran me wo snap mo bi focus ya ni bodu ade na ape. Wache mpe Bible. Yo, ante pale na pacho jemano. Pija koso. Eyeme Emmanuel Amo. Mi kura mi sem Bible. Sasa making. No krenko a. Me kan no krenko a. Mi nitro. Onya me boa me. Achoko ya sole. Pasha me commentaries. Oh fine. If it must be done, it must be done well. Yo. Papa, unya be asem a wo kan, de na wuni mfa ho. Oni e wuni nsem num. Aha me ne ima. Ansem de mama e bebre. Na ekokoye se de bisi bia me sister ya ofre me. Ebo mama ne se ni na ekowo maware ni mu. Ti ansem de bebre. Osi obi 5,000 do na this kind man. Me pachan. Na mi shira wate. Sub nemre ma brand mu akitwa se timiti 5,000 di ma wunu aba so mfa mo container awade enti oje ya no 2,000 ma wuni asere na ese no awade no matu so anya ne ho ade pachan enti se no esum no se na maka akosi so obesum no ana asesen according to Lizino was so fa container no wuni na fa container no krewu sana o kan de na wade unko hu bacho da mentisa wonte bacho da ma kontanin ka bibi san kire me se bia na unim se wa konte oda so ni Lizi ho me bacho me de binim ne sa unim se o mogai e pashan na no wa kontane bo Lizi kura du so ni be ma nete wa ha dan ni be ma fofote no kure yanka no kuro nyame ani ono na wo kan batime de minim me ena na woni asanko hobi ehwana me obati be sister horn baby me koto me koto se be me bia so yes eja me transi ana wo de on carry bre wadawroma ima ko transi ma ya de pa ma di munu aba chi de na ba na me shiram pa eja we de di ni me hu e Mr. Amo on yo na what say me adum boko dan na mama wuni be fa akodan na mama na anye ne ho ade papa efie nwotwe adentra de kienes abrabo hasinu ya na edi na bra obrema no badu betu manim se wani me ba no na ewo na America krano baba na wabe ho ade ndi ensemble wantubi en wanjuza se bia mot baako po wa memi no omokoye na brabo ahase agya no watran fi hya mpore nwotwe o ya wasi me ba be ho ade me ba be ho ade
obari kan ongasa no ho ena abrabo no wo ahochire ndi owo na bakanya odikae no brema no ni sika endi ne hwabia mia no mene meyiri na yehwe no wo hwe wo bai me hwe me bai na won kuku ma se zo na abrabo no na mu yedin ene sira no mi na bebi nyai na bra o msan ifi kumasi na ye ba asengregwa no sa brem na o mu benya bebi ejiaye ni fe na o mu sikasem no na ekoso na medo meni asengregwa ho me wo asagasan tinya no me wo kronu debi ban se 10 miles okay ndi menubi ndi zembia ba na mikibi na dakoro bi wo mo na stroke yare ebe faami ndi na menya hodi ndi zembi ko so a na ezemno ne habi elo miye ya na yim twini ba momko twini ba momko momko ko kan ezeminya ma ashenwie ba se beba ne se me be wa fensika ewo funso na wadi skando wadi tukwai moment na wakashem na mkashenzi mfese befreno na mwaba na mzaka skana mo that dana anajuna no wama yachi obanu na wo mkasem no yakasem no wajinsika no so ordinary man esotwa ehye mi kwoti bi wa na chese endokwa bi a esi hon no ne mu asem no na ehu na u kasem wa dazi eho miami ba Steven amu onu ushejuma o ebenu o chere na juma indi brand kwesi nyina onu ni nipa na kasa principal witness ewo ena pragia driver ba ko ekam na bra omu ko so na oburo eba no me ba ne kan yu mi je nam ni gobi Steven na amu ono obo mama ni said ebini wa yini okoburu no so honu bra na o hwe funu o yi funu o mi me funu so na benin ko na koburu na Steven ni jira ho pa yadra baba ku jira ho o mo pata no kwan ndi o mo tie no ewie no ena liji no o dwane ko na ho da so mi nam ni ho enso dazie no o ma yo hon o se na ho da so ma o te chi na tadi na krebe bi ko je endi eche no le me si won wono die na lili no ni ho na brema no de ne za hwe so grass no wono aya wuni no o de ne za bubum ma ne za etwai endi ebra edi be se 5 minutes no ewuni no gya ho na wei muja tunu ndi hwe na abase aihu ndi me banu na di moto ewudi na moto wade ko hospital eja ne tintiri ni tietie mu no jai no ma jai no according to Lizzie no so ma ye japade eno no de na mo ka fa ho na waja kura ikwan eno no ma frɛ no me kan se me ko ho na meni na ko kan asem na bra yi no ndokwani ba ye no menya kwa wangu hobi okay ndi be frɛ ewuni no me frɛ no si o ma me edad me hwe kuda o si monye ko siada ena waja kwa mama ko siada no aso yen ama wai wa mama wenyam kwa mama ngo na o sa she Friday na ka she Friday we do venue na we bia oni maka na mamre ha nganye mi na me ko na na so da bi ono na ba mi na so anya ne ho ade to afa free bontu na ko anya ho ade di na mo we sa eja me ma ne twitwi twintwan yesi awuni ni sa wo kina ena o so obeba entilizi wo de yakọ mo bekọ samu maba eya sam ne ye beka eniema na woni na ye ni nyina produce list
And that's it, me cry video call. Because waba me say ma wo mabiem. Ni ene na ka sa wo chefe wom. Sa bi Ghana ha empena wade ekura no. Akoto eji ejabade bi ma wo. Wo bra emma wo mu. Enti twa koma to yem. Na wo de wo so wo chena obeba yema the benefit of the doubt. Sa wo chena no obeba. Na ya nso de ye wo no ye ne nka na eja yem frem. Why? Mati na no de zembo we ni man we mienza. Aha. Me bayi okofa enza bra woton no store no. Ah na no ba waka ni nyina. Waka Lizzy so say em waka bi um. Ai me boa. Ai enza no na ba se store keeper no. So atua. Papa wa na ko tua enza ne ka. Ai. Next can say. This can you 7,700,000. Ewuni entua. When we am na nkutiaka. Ewuni baby a wo bia na no ye de obuo ma. Ye de obuo pai mu ode wo kasa bebre. O ma meba. Edu ho no kasa mfoforo. Hwe bibi. Na mra wo man no. Baby a wo no a wo hye yen. Minim se wo hye yen. Untimi fa obi babai wa ne ntwempena 8 years ngo ba na munya japade na munya just like that se wonko wo wacha fa wom enti aja meja mo kwan nyame ya adomo a ochina no ye behwe nanim de be sibia na ye befre mo na sese etu nipa koraba asanko ho a ye betu nipa ba ne ene mo ne omo atenase na de Lizzy ne fa wo de bia no ye de na ade nsoso e de ma no Lizzy wonso be ma na wasa ko fa na eso ne tino da be na no be na be ho ade Pacheja me be bia ne ti ya be investigation o eso ya be investigation kronum me ma ne mienu neti na me be bia ni ho na mu ja no oni awuni ja manya sei si jai ba manya agi sei October nim na October yai Montreal na empenifo nkasa na omunchomo nkasa Mr. Champion brem awuni ni abaye yasem wo hene bedanse wo hene ya papa no ene ye nananom no enamo entete a wo munya no emre bi no ya na wo makoma no emre ya na wo wo do na nka mfie wotwedie nka ma obema mefa wo ba ese wo hia na de wo hia na woni di wonya adwuma enti woni di no afa koda ba ya fefefe mfie wotwe hwene asie tini amesema kan se ye maten so obi be fa ye ba yinsin ketani nyina na ade ye fata se wo ye de hye bukyere ni monyam no na watimi wo mo anya ne sa no a ya no mo ne nam enkoda no so na se maya no so ne nam abukyere ni nyina so but wakasa ebu bi anim chese one getting himself involved in the relationship into a yenni opebia into when na mesa awofo eso mo fom na nsifom na ne me kan se enkoda no ya wo mo bemo no wo mu hwemu ne se wo sum no no aya wo hini ni e ka no eno de se eye adwuma edru honom a ne mo be ka no eni se obesere so be de be yo ese mo de mo na esifom na wansa ma mesisi no ebiem ena ewura nso so no ne me sene se wanyo ho ade no aya se bo papa tutu ni nan edi wachi se bo so ni anwodi mpo e ma papa nsa ensifom ense metwa wo ho na da chi bi no ensan konkone no emum ko fa asemo ema de so long say wonu etimi 50 million de ma wo na de 20 million ko ma e friend say wo mpra no bibia betimi asi tine ye kan say ye nhwe ho yie na ema ya ba mi tumo fo say ba mu ntutu milika awo ne de wonyini di enfie aduosi akura wo timi wo tia yem tue boase me yem tutum ni kana me pa wade na me pese awade no be ko se ne me nwansa ma yo wade unu be wono yo wade enti mo ye ho modian ne yanhye ye ho so ne me adwuma hia ye se no yin ni ka de bia wo yi adwuma na wade wadwuma be mentimi ambrofo kanyansa nkatie wo yi wadwuma be mentimi ambrofo eno nti ne ye kan se yemre ye ho ase ne yem tue boase obi aba me kwa asori enso asori mra ne ye ni so babo mra ne ye ni so uti aso do na otwempla odifo sama mu chechire ya ntwempra obe kwari an wona wadi na so no aware onyankopade wo kira ne ne ya na ye no enti ne kwa na ebu aboye
Timesam, ya quassor, young quassor, na young two wunso, and many of swan, let us say, yet your water, never idea, but not shin when you never does it. Chira wuni nyina ne se hwe woni ma bi yi sintene se abusua okoto mu de ka no kwasem se de ye papa esikasa ne enua ba ma esikasa na kese nka omo nye obi a nka ombe ha wadwene kura abusua omo odo e wotema ewo buo se ya ukoto mu ya wantimi atoto niam a wafiri mu de ne me ka ne se wo san akode etoso mienu a ya toto niam ayie na mesre lizi mse da no ba me ka bi kira wo bebrebe na de mi tufo emfie nwotwe a wone awuni etena aye no ya wanye ho ade nyina efa bebre eyewa cause papa kan say na wo se niema munye eniema munye no wotimi atobobo ya wo ba oto moto miensa eti moto miensa kakreti hu sika wo de kotoye ene se nko ko papa se nko ko ye ho ade aga sika se nka papa ne beje no ye make an wati ase enti wa nkasa so no wa head so amwa wa nkasa so hu eti de mesre woni say next time wo ko de to so biemu a say na so ma me kan we ya kan say kura wo mpana so ti so say nya no kure wo papa so say nya no kure ja say ne wo ba no so no nenam ti wo de obe ya no nya de obe de obe hu ne mum ne mesre woni say wo ko de to so mienu a ma wani na ho emma be man san se be wo betwi ko ndem sa ne mum ni say de sof ma me aka no ye behwe na adwapade abamu no eno de sabio se ono tena bosumi nsia akra na banim na akosisi niema ko no aduane ma no a ese se wo chefa de ho den wo de ma anko ana akoba se wo ne wo ba emfie nwotwe de enye den adwapade na ewo mu no wo chefa wo mu eti e be frɛ awuni o se nyame yadom o kyena o be ba awuni kra ka se enam mu na ka ne se sof maame judge e de o hye he na aso be ba afa de o se wa ante ni sa na mu ne e ka ne se wo so be ba nyame yadom o kyena de aye bo mpaye ni asere o tweri ampo so be ma ade pachi a ye betena so asem ni so biem na ye de ye atudi ye da sof maame me da judge bemen waya de amra em yase ne wantimi ama na bemen ntie ni nsemo edidi so ememme bitimoten ebi na maame kokohia ye no oba obekute sika 15 million ni brade amano watimu 20 million eje na wo de okofa wo de watch na wo de nakoto bemen timoten ememma yeni yema ma binum sebin produce omatumtum wo yase mo moama ememma bio ebini obey ko nye tirimodinfo da bia meka se oba wuro no ho se ne be ma na wonye jimifo na mu atenkanti ana ma oba wuro no ho ani gidie no odonti eto oba nyimi ene ma tutu se ne benya tenka se ni wosika mente bi mfama be ma kobra ne aga wosloa edo ahem wotima ye adwuma ni obeye nya daje timoti sika ni odi ama be ma se nyina mfanya adwuma ye nyina ye pinko yinim ekodrum de bi ase menye ne ho ade na je wadawroma sabin producer be ma wo jimi wo sa de beto akwa wo jimi so wo shere ka wakwa ndo de be ye no de be ye no ye ni mo bi wo sheka wa oba no etimesi fie edi ama be ma cooperative ko for oba wo flo edi na beto ne yiri mpaso ye nti bi da wo shere ka wa shere ni monyam wi asin na atrenka enso so ogunu yire ni mase ayi ni niema afifie ono obani na asie akoto agu ye obi woni mo ono oba beti ono ne twem papa eso otima bo oba no amna kodo bo kire am oba nso ba be fa be ma no ena kobi o se ne kawa eye nyansasem eni nimdie nipe ebisua eni jimi eni kofo bisusua enema ene akodu saniema wi edi so ye be ma na se oba wro no ho ene ne na no onye sike no otima wa onyimi emuni se wajimifo emuni kwasia ne ma modam wo be yese bedum ne nyakopo be gye ne monyam nya de mama wo be to akoba so kwa kosiriska enam se bina ye furo soro me judge basie na kokotu ye dua ne wa woni ne so ani timo se pradadadada apete be bia wo jana tetreta furu onyina kone e ma na blast no bi atela da bia obi so be kawo de enti jadia abrantie na ye mami emu oya eye yawudie wo bu mami kwase guru ni mo ase
wo buma me ko sese gu na busu ni mase na kai ne kwa wade ni yakonta bu ase ya je wata wuruma yakonta bu ase if them le fa babu ania again na genye yi oh na wakonta bu wo dole ma wo sorry timi bu oba kwasia je ye me kwa say 50 million one case o ma 20 million da what na kwakotun asa jiskano asa ka chense container wo sasochi and yensi o ye tabu ye clip o ye clip o saso ye gaba mo yes ebusuafo Boshemba group move on to somaye ne pamochewo Boshemba MCR eti nyamishra wo mu papa maso fire na anu dia wo de ba ire ne de ko ebe ji no eti so be sa de bia ba ye hwe anim se wo de be bo se o ya do ye bebre radio stations ohun bi da se ye kas no kore sikani nie ye hu video o se wo hu bi do se to de bi kra ono asan fa fon kra free bia no kra ene ye se de bi de ye nye ne sa ane eti waji atumpa nyame ehira ye maami na ye kwena me papa bi eja Peter ono so Amsterdam ni nua ba pa ne me maami lady councillor efe amano ai Queen Elena the first enti eja Peter nso tayechi nyame hira no mama efe last week nyina na ho dodo no but me ye sure say ne de was start adwuma nyame hira no mama efe nyame hira no wafutuo no watenetene a wo dada me da wasi bebre onyame hira na omma nkwa ewo hode bia na wetumi di aboa enchirima ensoso birthday yi eye Millicent from Pom oba Millicent dama wo na age bai and some oye actress onsoso oye movie actress Wadawruma. Oh, happy birthday to you, Millicent. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Millicent. Happy birthday. Hey, Millicent, you Millicent. Not day. Oh, Papa, Judge, I am a teacher, man. No, and you betcha. Ah, what did really? I don't know what I can do. Come up with you. No, I understand. And also, I can say Millie. Now, what kind of Millie? Millie sent. I am in Pong. You. Yo, me pacho, when she has my Gabby. Gabby, so if you want, Suffolk and Tankan on Swako Jabre, Success FM Gosso. Yo, I Gabby. Omelette. It's Yahweh, Yamishao. Now, more day. Na koko anim abreni na ebusia for ye to ensafre obi bia o pepa so obeboa girl child education na what we are yesim ye bompa ese ne her excellency Hajia Samira na na free ba omi abetwetwe nkomo e we dwumadie so ono na dwumadie ye sini na so a oyeye special guest of honor enti monkoso ana mone yentina bibia wo Papa ni bina fa beboa girl child education abrochire fo ye hwemanim September 22 aye ne de dadada ai say ye cake na ebetwa ne so September nua no Evangelina oso be cake na maye ejaje na okentire Wadawruma wawie obi atoma me akasi ka me de bepam na ebi anka ebi t-shirt nso be ready Friday ene ejaje mo bi ntoko na me atoma next week Wednesday ye wo show isu nyina obi abesha white ai Safa t-shirt in the obesha dano nana besha bejuma. Jed me coat in Shawata. I would say t-shirt and wash your coat. And don't to coat to my what you mean was said. So who can wado for a brooch to be able to go to my chama. I know I'm finding Nadia next week Wednesday. And yes, Sompa Nkomo white Wednesday. Onyami oni near dinio D4. I mean near dinio papa. See a best celebrity. Na ya boy penny for past management any present management ebe bo ma batu titu Dr. Blessed Foster onyame mu gidie no de akonya kesisei de me transo ene mumua enso ya papa no masofo no futuo prophet kwakuma enu bebe fi ha apostle general Moiso se bebe fi ha asofo akese papa na asofo beba ana amfa ne ma ayo entrance and first of all me am so fun so beba Reverend Fisher my presby
so I'm a district minister so for facial my on see ebie Sompa Nkomo no bebo mpa ibi enti papa facial my echina official me kofi akobɔ na mane ono no bebo mpa my starting dwumadi no enti abakwasɛm no otimu bi papa obeba and about for me now chief imam enso beba chief Harun Mumi ono so beba fia eti awintri ne aku so am police commander ono so wase ena Techiman Queen Mothers Association ono so baby o se ade konfia me otoso na techima ma he watu nipa na na eyemfo ene ahemafo se ne de hye be meta machi so am hene so edena ni munyam beba eti enya asem eya bakwasem a ebi sida techima ma ne nyame hira mo o se ade konfia me otoso na wo ne watera nkonwa ne dwa ho yi amame nyame hira mo 0554-931-931 ukara de nyakwa nke be life worship osode enko onyame ne adini yi eno anse be nya keyboard so for ma me beti asi na fe yahye nyankopan ni monyam abrampa obi amai 0554-931-931 hello Hello. My children, baby, I can say free. Good afternoon. Afternoon, baby, I can say free. So for mommy and